kalau sakui pat kamat kebangi dan kambat sungsusan. Pi ka education policy jangka sarkar India. Kadanya kata kabaki on ka 3 language formula. Kabamot ba dan kam banang yiki laijat kiktian. Kabandeng kong kabadai bandong kaktian kabandeng kong lani ka first language ketika ktian bajong. Lani kaktian kemi. Mangi kasi the first language ketika kasi. Tinggi day bandang bahaya kata. But ketika new education policy menta ka banjur bahaya kata. Badai bandang ya kaktian kasi. But badai ban hikai da kaktian kasi. Ye kena sekolah. Kebaar kalong ka national language dan ika Hindi hanya hari dia jadi. Ti kalong sisa kebadan kam bangi day bandang ya kaktian Hindi. But kabalai kadai kaktian nawai lan foreign language. Ta tien re hang ne hamne gale jong i katkum ka jingpenya jong ka embos high school ka khasi kadai kaktian kebadan kong ka English kalong ka baar. But kibabuan high school khasi ka Hindi kalong kaktian kabalai. Ta kila sungtu mentai indon kam ba ngidai bandang ikini ki laijat ki jaktian hang ne apa Meghalaya badhaga ri India hi barakawai. Di ham Meghalaya ka compare kandiat kalong ba namar baka English ka day hadu mutta ka official language. Di kaktin kasi ka day kaktin badangkong ka English kalong no kaktin ka ba namar ka Hindi kam day ka official language ham Meghalaya. Ka English ka day ka official language. Ta ti menta na kalyang jongi ngikwa ye kaban kantiu bahai kaktin kasi. Kajing ketiu tin kasih kalong haki berbuat pilihan. Kebanang kong kalong bamangi baro pat bayar jong kajaj berkasih ngidai bandang bankan kasih. Tegajing ketu kalong baro ki kasih ngidai bandang bankan kasih. Menei Profesor Badablin Wari rong ba ini ka award ke bayo ke Padmasri award. Kajing yo jong i kamdei tang na kajing trei jong i usunyang jong i rei usunyang longro jong kito kibakiran kasi. Kabamat mga mapiro namar bangi kiran kasi niyas niyang lem banyo kajing itu i Profesor Badablin War ba in dehok banyo itu ka award. Kalong ru ka award dan kajing itu ya kajing rewi. Ikaban kong kalong bamangi ki kasi ngi de banang bankiran kasi. Kabaar kalong ba kaktian ka ba pau kaktian ka ba khlang kadai banlang kaktian ka ba ndai banang tang kitu ki ba deina kata hi ke jaj ban reo pi hang ne Meghalaya ngidan khamtam ya kanong ba shalong kanong ba ka ba ki jaj ban reo fer kidan te nakini ki lai jaj kaktian khasi English but Hindi ka khasi kadai kaktian ka ba komsan tu basyong silong de banang iktin kasi. Basyong silong de ban krenda iktin kasi. Tengteng ngasno rampan ban bagi kasi jong ikilet kan parang habakim danang ba. Lane bagi lekran Hindi habakim danang ba. Kide ban krenda iktin kasi. Bat ngide ban pen boro ikitu ibam dai ki jaj madu jong i bakin kren kasi.